Taiau tutoa, taiau manuia, taiau o taulia. A wale pule whaasoifua o le tua leo ma le ifua mai lana nu. I whanunga manuia le nei taiau ta inane foi le malu mai o Samoa. E watu ele limo le whaatalofa. I le swafo le tua te male alo ma le anganga paia. Ma lo le soifua manuia le tatu tapua inga le nei taiau. God is good.
And all the time. Lelei le tua. Itemi uma. I was asked pongole. Then also like my fako on Sunday. The first half winga le talonga. I was asked by many of the deacons. Yeah. My answer is no. My answer is no, but I can't put the Super Bowl. God is awesome, people. We're going to tell everybody. Let's go bring warmth from God's love. Tell everybody that God loves you. Yeah, and so do I. God is good, and all the time. God is awesome. Let's tell everybody today. Oh my tapwai. Let us worship. Amo ia le tangata o lo o yaile tua Yakopo e faimono sosoni. O yailo na fa mo ile tua ile ali ilo na tua. E te tala ile ali e wono notia. E fa fe pula fia ile ali e wo te waso. Fa mai e fa tu sa o ina ile ali. E wo fa no no. Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. He is the maker of heaven and earth, the sea and everything in them. Praise God. Let us pray. God of creation, the sole reason of our existence, we come in your presence with our hearts full of gratitude, worshiping and uplifting our triune God. Draw unto us through thy Holy Spirit, so this worship will be a blessing in our lives as we try to make this world a better place. In Jesus Christ our Lord we pray. Le tuo le aunga ma le mafuanga o le nei tai au,
Ua mātou patipatia lo walofa a wāua whasangai lau whanau I luma o nuu ai le o tua. Tuli vai o mātou anganga ma le whaaltar sanga. Ta mai, o tu pōpōina le vai ma lo mātou mativa whaale anganga. Ni a tonu ma ato toai le viinga I la ua fio. Iesu ke viso le puna vai o le ola. A o la mātou a li I whaola ua mātou ta talo atuai. Amene ma amene. E wi lava na fsui ai tūlanga o le tau. E peona iai le nei tae au le te ulu mai foi o wanga. E ta au fiole, le ata manino leo le tuolo soi fuapea. Lo o moli mawina foi le nei tae au pa ia, tae au mātungo fie, le soi fuama le olo o tau o ta māmatina mātutua. Le aulu sino le kale sia ma le tātunu, ia ta inale foi le malu tele mai. O le tāpua inga le nei tae au. Au fai pese, tātu vivi. Pe pese fia sula le anga le lei o le tua, e ala le iwa sifun matasi. O le vi inga I le tua.
Amai, aleluia, aleluia. Ma lor soifua, ia o le tātou nu. Atu lele mo le whaatalofa, sua whaman malo Isu Kiriso. Nei tae o phone malei fo mai, whaanunga lei, leo o tātou whailoai. Lon whale pa ia le nei tae au. Tu lai le awa mani mi ngā tau wai, on tu langa masani. Ia si singa, ia sa tai tas. Wale asia le tātou nu. Ia lo monuia o tātou mātua, ni ngā luenga sunga le toina, mat fatua. Le no whaalo ma ainga, lo manuia I le alofa le tua. Nisi foi ole au whai ngā luenga o le mwhai ona tātou mafuta. Sunga ia wā. Ia lo malanga atu ni nai tu o le maunga, o nisi fuafuanga. Ia te tono lo ieileanga leo le tua. Te māma tina mātua. Ia lo pule alofa le tua lo manuia. Lo lama I alo ma whanau. Ma foi whaninga le nei tai au. Tina matua le fionga te akono ia te ia opu. Ia uia le ato toa le malosi. Ia o whasot solo manuia le tātou tina matua. Ia foi langa leo le tua. Fionga le tia kono ia manama sa malanga atu. Ia le fau tātou whila I le nei tai au. Nisu tātou nu o le mwhaina wai le nei tai au. Ia tono lo iei langa leo le tua. I pa ia o le tātou nu. O le whalinga le mat whaaloalo. Whaftai. Malo ngā le rueti a kono. Ia wa o tō whaiwa lo filima lo o tō whitai tu ngai pēa I le sāpati ma le vai asu. E leo se ngā luenga whainga o fie. Ai o le tā ua le fsiringia. Ile ia maua se mātu I loa. Sila fia foi la au whatutua. Ona tātou sa ilile I le tua ale le tātou titalo. Anga le leile tua I o tō whaiwa. Whatupu manatu pēa I lo o tō manatu. Longona, ma le malosi. Le tua e au le ngā ruenga. Le tua e au le vala wina. Se I tātou whamaulalo I le tua le tatalo. E ui lava le tua lo matangi tau mua ina pēa le mātou sai le nei tausanga. I whita matu ngā e o lava I le o ona o le matui tui o le oti. E pēa na mōli mawina le nei vai tau. Le to e sea o e pele I anganga maloto. Mo tu si ai maftanga whale ainga. E le iei se, whatu ese, a wafo I te pule a wau. Au le upumoni lava le tua afta iai mātou, ma le loi mata malingi maloto wa wha vau. Le eilai le iso mātou malosi. Ta uru loi mata ono le alofa. Ai matu tā pālo pa ia maloma malu si ese le tua ia whai oe. Ia whai oe matu mau pēla wa fio. E a vea mana matu olo puni matangi I teimi fita malona le taunga le mu. Whaaftai le nei tae au le li ie. Wa malei fua mai lau whanau. E o ilava o wanga o ta ulu mai le nei tae au. A o wanga o whamanuianga. I ailo na au ngā le ia ma le tāua. E ngosi ai lau whanua ma lau whanga pa ia. O ngā luenga umai o tamtamai lima le ie. O le ana pua ina mai lau upu wheta lai. Mātou vi ia lau a fio le nei tai au. Ono le tuuawa noa. O le awa mamoli mai aile lātou soifua. Wa lima ta ina ailo mātou wola. Ia mātou lu fale I le angango le whamalo. E le I whaingo fia lau ngā luenga I le vai asu o mawai. Sa e lima ta ina I mātou I le ulu fafo ma le toe fo I mai. Ma mau fo I ala na mātou uia. Nisi tō tino le ka le sia lo ngā lua I fafo atu le nei whangaloa. Ai peita I le tua te le tau ma mau mai mātou. Le moli mau le nei tae au lo to e sea pē nisi o le ka le sia. Ono fuanga masali ai mesi o whale velave tau I ainga. O le leo le angango le vii ma le whamanu wai. A wāolo o tau whaitu mwai tutusa I mātou. I le tau singa ma le olo wa whamalo lo ina. Whaaftai le tua. Whaaftai mo le angango le whatutua. Mātou whtai ai ma le.
Malemetiva, Matelaina, ia me sei foi o fale velave masani te tonu ainga, le vao matua o mfanau, le whanong te tāmana lātou le usu stai matua. E o foi le vao so tai o le uso, a ngā e le uso, au le tua ngale, ia I lona tua fafine. Tama, o le ola lea, o lo whea ngai pēr mai mātou I aso umalawa, a o mātou maua le malosi. Au le anganga o le wha malo, a wā e tua I ate oe le whaingatama le pupua ngā o le soifuanga. Mātou sa ili matangi pē I lau wafio, ma e le tali tuali maina le tua le mātou whanonga. O le alo maua le ola, maua sotanga, vi ia lau wafio, ono o mawhauwhaunga ma le malosi, o lo whaafawina I aso uma. E o lawa I aso mātou le manatu ai ma whaangalo ina ai oe. E le moela walofa le tua mo I mātou. A o ai ea. O ai e le tangata o lo sala I aso uma. O ai e le tangata I le mawhauwhau I lona vātu na nofo ma lau wafio. O lo e tau muli muli mai pēa I a mātou fuafuanga, ai mese o mātou sāwalinga. O le wha maoni leo lo wanga lelei, ne ono sa ia popua ngā mawhita, ai mese o le ola wa fefuli tuai, wa tuu la fuai, ino wa fasilingia pe mātou I loa oe, ao le tali, mātou le I loa mamasani le nā tangata. Tālo whae le lie, maua le ola, maua le mātou malosi, ai mātou fulitua I lau whio ma lau whilangalo. O nā tua masani o le tangata, ai awala tuai se mātou whaaftai le neitai au le tua. Awai tele o tu la fo ia I mātou I le ala ina ia māpepe vai, ina ia matela ai nai le ola. Ai o e o whanga poto I mātou I lau tunoa. Le wha mauni o lau tausinga, o le ua maulunga ai le neitai au ma le aso. Whaaftai a Yesu Keriso, le teo te wala, o le na pai lawe de sātaro, na anga ta pena pene ia maula mātou whaavavau, au se luma na I le tua manuia ma saulele sauloto, le tangata o le fofuanga, le pale ali o lau fofuanga, e peon e o siosia. O le na pai le tunga mau, no o le matui ma le o ona le tua o le maliu ma le oti, ai le ana toi tu manu malo, ini e tatala I fai to o le langi, e ulu fale I lau whanau I le whatutua. O la mātou tatalo le lie, ia ufitia I mātou uma I le manuia o lau afio. Ia sautua lasi lau whaasopa ia le lie mo le aulu sina I le neitai au. Ua mātou tuvai ia te oe le malos, ia whaafo I sia le ola, a ia te lewa ma umi pēr la mātou maftanga, fale mainga, ai sili ai le ngā luenga. Mātou te tālo au lātou whitaia I le lie, ma o lātou tū talawai tū mau. O ngase le lie, ua le mawhaiuna maua e se fo, a o lau a fio le fo maisili, e mātou te tūli vai ai. Ia, whaafuina I mātou I lau wha malolonga, ai o tupupuina I pēlo mātou wola le lie. Te tālo le lie mo ainga umalo I te tonu le fale. O a lātou whifilinga ua mafuai le tai au. Ui eile lātou manatu, I o mai te tonu le fale o le tua. Ua fia whaita po inga, a te tonu le tua leila wasisi, e leila wasisi, e le o iei te tonu le fale o lau fio. O lo mo mia lau soswani. E le mawhai na alo I mātou I whita amatu ngā le ola. Ia I teimi wala ina I le tua mātou whai unga ma whifilinga, o na ela I lea sa mātou whaatitau. Tama, le mana onga le tangata. E ati lau sila I mawhau whangalilo. Fafonga mai oe tama, I le whaingatalo I ailo mātou wola. A o ina I mātou, I matangi malolosi o le oranga.
Ia mātou I lona tutu I le whatuatua. Tali tonu ia te oe le tua. Le tua I mawhai ai me uma. O ene I pongi sao mātou wala I le rofa. Ai atangia le soifua ma le mātou wola tau mawhai. De la le leile o la wafio. O winga mai tau wina ai o Yesu ke wiso. Ia soifua ma ola I le tangata ola. Ta mawha manuia I fale mainga. Whamanuia I fale mainga. Matativo mātou lima le tautuaina lo filingalo. Ai le solo muli ai le tua. E le maa foi le mativa. Ai mātou tatalo te maa. Sautua lasi au whamanuianga mui mātou. Ia mātou I loa aina ola whaasosoa. Ola man whaatatau. Ai sili ai ona whaamua la wafio I me uma. Le lalo langi lea. Le lalo langi wa sola ke viso. Le lalo langi wa whaatuatua nai ke viso. Le lalo langi wa mtua whaangalo ni mo lava ke viso. O le ala fo I lea le tua. Wala lofi mai whainga tāma pupua ngāo le ola. Sulu ia mai lo malama le tua I la mātou pōngi sa. Ngalua ina malo tai tasio le lalo langi ai mesio I lātou lo whaululu ai. Swala upule I lo walofa. Ia maua le file mu mo le whea lo fani. A wau toi wheta lainga ia mo I mātou mo le lalolangi. Mātou mana tua pēr le whaavau mo le whanonoa. Io e ta ma, o le ala lea. O le whaitotoa lea I lo malo e whaavau. Na o le nei. A mai o whaamaisenga mātou te lotu te tele ai. Wheau mga luenga le nei vai aso. Sau si teimi tala lua la mātou fale. Ta liu tangata ma whaauau ana whatu ainga. Maua pele malosi. Ai a whaamaoni I le whaatinoina o lātou tiute. O a mātou whanau I te tonu o whale aonga. Ta ma, o wane ngalo ia I lātou. Ia lātou whaaloalo. Ia lātou siustai. Ia lātou mataifa ia aonga. Ai o, malama lama o lātou wala. Ai a whaapongi saina o lātou mata. Ia I whita ma whaingatā o le lalolangi. Mātou tatalo le tua, mo tama whanau o le atunu. O loo I ta whao taua, tu inatu le ola, pui ai le nei sa o le tonga. Ta mawha foi mai lo manuia ma lo file mu, mātou fusi ai le alofa o lau fio, a o mātou nofo tāpua I a lātou whaiva. God, man, we come before you. Thank you for this hour. Thank you for this moment so we may sit in your presence. We ask that you open the doors of heaven. Shower us with the endless of your blessings. Strengthen our servanthood. Let us be faithful stewards of the gospel for your kingdom. Continue to teach us on the issue of faith. Strengthen so we may become firm believers in times of turmoil and challenges of life. Let us love where there is no love. Let us help and assist where there is no hope for those people. Let us be the hands and feet of you, O Christ, in this dying and decaying world. These are our prayers. Le tuo mātou tatalo ia. Ai le umai pea, ma le tele ma le anoa noai. O mata upu mātou tuinatu ma le anganga wha maulalo. Ma le mautino te mā aua. Aua ne I whaia le mātou lotu. Aua ne I whaia fo I tusa se mātou whatau wana watu. Ai a pule au au pelo filangalo. Ono Yesu ke viso le li o le ola. O mātou tatalo atu ma le anganga fia ma le whaafutai ifo. Amene ma amene.
Se lau tolu sifuma leono le pese. Se lau tolu sifuma leono. Whaitaumina tuspa ia. Silane le, whengenga fōu. Tusai fōi male, whaasinonga le tus whaitawaso le kalesia, le watatu iai le tusi o Roma. Roma lona matau pumamua, au le whai pumamua se o atu leono. As we continue to follow our church lectionary
We will be visiting the book of Romans, chapter 1, verses 1 to verse 6. O la tātou whaitau whilawhilawha ai mai I le tātou lolominga wha Samoa. Let us hear the word of God. Whaafonga mai a I la whionga pa ia o le tātou watua. O le whaiva o Paulo ma le winga o le Tala Lelei. O le mālai o nu ese I le anga sala. O Paulo, o le au auna a Yesu Keriso. Na vala uina e whaima apostolo, o tō fia e tā lai le Tala Lelei a le tua. O le Tala Lelei e winga I lonalo Yesu Keriso le tātu wali. O le na whanau mai le ainga o tā vita I la le tino. Whaitau se o le ono. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. The gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures regarding his son, who as to his human nature was a descendant of David, and who through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God. By his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord, through him and for his name's sake, we received grace and apostleship to call people from among all the Gentiles to obedience that comes from faith. And you also are among those who are called to belong to Jesus Christ. O le upo le ola, o a fionga tō laulau le tua, pua ina mai ai le wha moimoiola, mo le soifua, mo le olo le tangata, le anganga lava ia, o le au whai ngā luenga, ia whafonga mai pēr le tua. Ia ngā lue mai pēr le anganga o le tua I lo o tau sila fia ma le tātou I loa, tātou te tauwhi mawai ana upu. Ia ma whao ngā tatau I le soifua ma le tātou ola. Ia le tua ia te oe pēr o lava vi inga, ia tu mau I lawa fio le whanetanga, nei māsa uma se io I le whaavavau lava. Lima o le whaatalofa I le paia o le ekalesia, ia e me sei foi le mamalu o le tāpo inga I le nei tai au. Malo le whaamalarosi, e le o whainga o fia tai au whapenei, I le malu lua e me sei foi le, whaopopo mai o le timunga. Ia e le oa mai tau watu ma le mautinoa, le le whaarewelawe le soifua whaatutua o le tangata. Ai mei se lona ola fifsota I le tua e le tāpo inga. Ia o le tua e o le manuia, le o sitisila mai. Ia tātou, ia ma oto. O lo I tutonu lona maota tāpua I le nei au. Ai, se I tamu whai atu se whaasoa whale nganga. E lea lava lo o, taitaina pe tātou le tusi whai tawaso le kalesia. Ia le ua whaamatua I fo I mwhautu. I le whai upumamua le tusi le Roma. Whaafonga au tue whai tawina. Mai o Paulo o le au auna lea Yesu Keriso, na vala wina e whaima apostolo, a mai o tō fia e tā lai le Tala Lelei le tua. Our text, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. Romans chapter 1, verse 1. Le manatu au tu, Vavae ese mo le Tala Lelei, set apart for the gospel. Le mamalue o le tātou tāpo inga le leita e ao si e tofu sia uma I tātou ma le valawina. Whether you accept it, whether you believe it, whether you know it, we are all being called. E whelanuranu wai le valaau, whelanuranu wai fo I tō whinga, e tanga ese fo I a tātou ngā luenga mawhaiva. Ia wā fo I le whanua.
Le nei whanua laflafua uma le fofuanga. Ai wo mo mia ia lona wha mafolofoleina. O le ngā la uma la leo tangata na whaia le tua. E tātou o mai. Ia se I wha lau le lei ma wha mafolofole le lei. Le ola ma le soifuanga. Ia I me se foi le fofuanga pa ia le tātou tua. I le tātou tusi whaita wasu. Ia walu wale le nawa yaso o tea. Tala no mai lava le tusi whaita wasu I le vala awina. The call. Last week I shared to you guys about Abraham because that's what it spoke about. Ia umalo Abraham, ia whaawau mai loa. Whaasolo mai a Samuelu, tala noa fo ia Noa, sau ia Amosa, o ia Iona, e o lama ia Jeremia, o tusi whaita umai il verso lente. The call. Emphasizing the call of these brave men of God. But this morning, o le foi utu tala noi de valawina. Au le valau a Paulo. So it's intriguing because I'm questioning myself. Just what is the lectionary trying to tell us? Just what is the lectionary trying to instill and lead us at this beginning portion of 2024? Wa e malama I lo valawina. Wa e sila fia lo valawina. Wa e fatinoina lo valawina. Or do you even know your calling? E te iloa lo valawina. O nai fasile ia lo tulai mai lo uvaipai. I just want to put it next to you. To oto atu I o tafa. Ia e se tau mwhai atu le folo sanga whale anganga I le leita hau. Let's dip into the passage. Le tusi le nei a Paulo ia Roma. O le tusi sa tusia whapitoa e Paulo mo le church over there in Romans. O Roma. I le teimina tusia I le tusi. Roma lea. Rome, the empire of Rome was at the top of the world in everything. I ta ta'i e uma malo ia Roma le nofo I lona malosi e le whatustusaina. Roman Empire was a leading power in the world at the time when Paul wrote his letters to the church in Rome. Ia tātou I Roma le mautinoa. As we all know, the New Testament is basically Paul. Tele ia o ekalesia sa fatuina e Paulo. But we need to be aware and need to know for sure. Rome, le ekalesia le Roma, ele fatuina e Paulo. He had nothing to do with the beginning and the uprooting of the church. O le kalesia le sa fatuina I o tangata Iutaia atoa foi ma la Roma. La toia na awai le teimina whai ele la unga la wiro foi la ele o la apostolo Peteru. Le la unga foi la le vaitau ma le aso le Pentecosto. Le la unga le na whai e Peteru ai whamai le liu mai ai converted 3,000 followers on that one sermon. So from mai le li o le la tolu afe lea o le na whalongolongo I le la unga le na whai e Peteru I o Jerusalem ba. Mai la iei le vanga lea. Had few of these followers o la Iutaia whatasi mtangata Roma. O la tau iele no mai mtoi foi mai I Roma. Ia o nā tia e lo la ia ma wha mau popo le kalesia lea I Roma. Again, ele iai Paulo le amatango le ngā ruenga lea. But he wrote. He had nothing to do with the beginning, but he wrote. Na tusi e Paulo na tusi le whatatau mo tangata ia o le woi whatulu ngā ruenga le I Roma. Tangata he never met. Ele I whailoa I ai, ma le I whatalo whai, ele I masani ai, a le wa whai ngā ruenga tusi. Ave o I Roma.
Why? Because they late to mamaina Paulo lona valawina. If you understand your call, if you understand the purpose of your call, it late to mamaina lo valawina. That was secondary. And no momoya Paulo fatino pelo na valawina. Sila fia lelei lava Paulo o io le apostolo. He was called to be an apostle. Filia e ave le mamoni tala lelei. Ino ese o malava. Maso se no fuanga. O le mafuanga na lena, fai ele ngā ruenga na apostolo. Ia na tusi e ilola na tusi le Roma. Manino lava i upu fai loa e Paulo o ia o le au auna, term, au auna, servant, a Yesu Keriso. A mata mai lava na tusi fa ilo non fa sino manga. Malona valawina o ia o le apostolo. O tō fia e tā lai le tala lelei le tua. E se i le strategy leo approach ai Paulo na tusi lea i le kalesia Roma. Again, you got to remember the background. We're talking about Roman Empire. E le tauria le lotu. Ai leo le empire of Roman. O leo taʻitaʻina i le larolangi. So anybody hears of something that trying to degrade the malo Roma, ia na inalola ia na for my Christian persecutions. A for my to susinga Paulo I Roma. Fa ngai le li le upule le au auna. O au le au auna Yesu Keriso. He used the words in his opening statement, servant. O le upule le auna sa lola malosi tutonu le lau mua I Roma. O tangata o malava, I le malo Roma, they were considered to be servants, but servants of Rome. But Paul here clearly stated that he was a servant, but he was servant of Jesus Christ. I am Paul, the servant of Jesus Christ. See, the feeling leila by Paulo, o Roma o le malo. O le malo sa fausia le malosi o ana au auna. Servants was a common term and used throughout the Roman Empire because everybody, again, I said, was a servant of Roman Empire. But Paul says in his opening words to his letter to the people in Rome, I am Paul, I am a servant, but I am not your servant. But I am a servant of Jesus Christ. We malama ilo valawina. To see the fear elo valawina. We malama ilo valawina ma esi the fear lo valawina o valawina ma fidi ai tawa. Because I tell you, I malama matai loa ma le mautino le mafuanga le ta valawina ele felua fesasia I me tatu te faia. O le valawina o Paulo mai o le valawi tautua lona matai. Ai leo se valawi sa welu tautua le malo o Roma. Si, o le tangata na mana malama le lei lona valawina. Ele I fefe fo I pele I popole fo I le taufa fefe mai le malo o Roma, ma ona fita fita. Me se e whaingatā e tele sa whasanga I maia. Ana walau whapitoa e ke riso. Au ia whiangai ai fo ingai maleala I tamseko. The term apostle, lena whaalangi ai. Ina wataia o ia I leala I tamseko. Na vala awina I lola ia e ke riso. O le a whai o ia ma au auna. O le a whai o ia ma apostolo. Ina te mamoli inga le tala lelei le tua. It was at the road of Damascus na matai le vala au. That's where he began his work. Tulanga ese la vala awina Paulo. Ele peo le vala awina o la uso. La uso to se fulma le lua foi le Yesu. O so foi ia na fifilia Yesu. Ai na vala u whapitoa lava ai ke riso. O Paulo a o la ftaia I le ala I tamseko fo mai o oe o le a whai ma apostolo. The term apostle means the one to being sent. It's one that is being sent. O le tangata wa awina, o le ave feau, awina atu e tā lai le tala lelei a Yesu Keriso. E tā ua lai le, I la matanga o le tusi a Paulo le na tātou whaitawina, ma ua vea matamatua. Because na mana malama lelei Paulo.
A tau nu atu le tusi o I Roma. O le atatala mafafola, ai fai tau uma le lautele. He knew very well. O le afalo longo ai uma le malo le Empire of Roma, I lana tusi le misi o na upu, his choice of language. O I o le au auna Yesu Keriso. O tō fia e tāla I lana Tala Lelei. Let me finish off our sermon on Sai Mai Lava. Because I want to touch this tofia. O le upu tofia. O lono winga I le ngangana e leni. Humai o le tu ese mo se fa moe moe. Being set apart for a purpose. If I penale tofina o Paulo. O Paulo, he was set apart for a purpose. For the purpose of preaching the good news of Jesus Christ. Sina malama lama manino lelei Paulo I lona valawina. O le apostolo sa filfilia ta lai le tala lelei nu ese. Preaching the gospel to the Gentiles. Tele lava upu I fata muanga, le fata muanga le tusi le a Paulo pena tatu faitawina. Ai leo maalo le ua ofe lona valawina. O Paulo sa apostolo. Sa pele I te I lona valawina. Manino le I lana tusi. E pea na yeile mafuanga na ia tusi ai. Na tele I tusia ono se whawhita auli lo tūlai mai I Roma. Ai na ia tusia ono o lona vala awina. O le vala aua Paulo. It was his call to show everybody and to guide everybody to Jesus Christ. E se foi le man tau tia o le vala awina o Paulo. It's amazing. Remember Paul. Le Paul lava lele o tusia le tele o whenga ingfo. Au le Paul lava lele na whai maawe whe au. Whai ma mea whai ngā luenga. Ale ti Apollo ma te volo. O Paulo foi lele sa atui le finangano le tua. O Paulo foi lava lele na wha sa wā. I e lo muli muli a Yesu Keriso. Ai whamai muli muli ane. Ua whai o ia ma apostolo. E tāla I mawhaasino o matangata I a Yesu Keriso. Then I think it's safe to say that God calls anybody. O le mea ua mautino e vala a wina I tātou uma. E le tua. E fina ngano fo I le tua ia whao ngā ina oe maa uma tātou uma. E le ai lava se tasi olo o alala I totonu le fale tapuai whaafawhanga mai lunga le upenga tu whailangi e le vala wina I le tua. Tofu sia I ta uma le vala wina. Even the little kids we are being called. Nao le nei. E le fua ina le ta vala wina. I lungo si tā poto po si tā tamai. Po se a mio o tonu masao. E le fua ina fua I o lo la le lei, po le ma fola fola le lei o folinga. E le ai. E le fua ina fua I lo wa mio tonu, po lo wa mio sao. Obviously not. He called Paul, who was a murderer. Ai whamai le walau. Na le liwina. Matoi li uai, Paulo, e whai matangatu o fo. So e pule au aola le tu I lona walawina. E whao ngā ina le tu so stangata, e o lava ia oe mao le whatau waa ma le vai. E whao ngā le tu o mwhai loa I lona whai mesili. My community of faith, Samoa, Etena Fou Church, it's not about the qualifications. Because God qualifies. You guys hear me say that over and over. God qualifies the call. Neither it's about our ability, but rather it's all about our availability. Wangao le valau. Wale o to tele la to lo ngā lui le la to valawina. Sad to say, people, we're not answering God's call.
because we're full of ourselves. Ese le vala au. Ese foi talia ino le vala au. God doesn't call and choose the worthy people. God doesn't call and choose the worthy, but rather he calls and chooses the willing. Those who are willing to take up their call. Ese le vala au, ese le talia. To tele o lo vala au, ai o lo fatu tu le vala au. La umai mafuanga. Do lau mai excuses wa le mawhai tawina, wa le mawhai ai o na talia le vala au. To tele foi wa le mawhai o na talia le vala au, a wa foi le se le wha mamafa. Talo whai, le au whatu tuai, e vala au e tātala noi le tā vai. I wala au mai le tua e tā whoninga mai e alo lalo le ato le la au. E matua ngalo nimo i e tā ua. O le ona le wala au. Si, e le I vale tu lima ina mai e le tua to whinga. We weren't accidentally called people. He knows very well. Se o le tua lelo se tua valea. Wala ina vala awai oe, vala au ina I tātou uma. Le ina vala au lava ma le mata I saua le tua. Na vala au lava ma le mauti noa le tua. Na vala au mai lava ma le mafua anga o le vala au. Consensus o mafaufango fa mai, o le vala au pe atala noa I tulango le kalesia ma le tua ma le ngaluenga. Ia nao le whaiwhi au lava le vala au. Oh no, people, that is so wrong. E whelan wai le vala au le tua. We are all part of God's calling for his greater purpose. We just have different functions and roles in God's calling. But just be assured, avalawina oema, which we are, o ta'u tangatu Vavae ese. We have been set apart for a purpose. O le tavalau. It's everybody's call to bring people into Christ. You have many lost family members. Even your own kids don't know Christ. And we're sitting here. Where are our children? O feo whangau o whangau. O whaia e le tā walawina. O e sila fia e alo walawina. Aur tātou ngā ruenga whiwhatas. O leo pongi mai uma. O mai e lato malam lama masila fia ma mauti noa ia Yesu Kiriso. O ta ua o tangatu Vavae ese. We, you, us, everybody, because of our call, we are set apart. O lono winga la, o leo toi soi fua I ta ua le ola o tuai. O leo ta oto malafo I nuu le tauria. O winga mamafo whango tuai. Awa leo tātou soifua nei a Yesu Kiriso lena valawina I tāua. O na whamai ai leo lo Paul Corinito. Mai o le nei a whai o ia Kiriso se tasi o le tangata fau o ia. O mawai leo la tuai. Whauta wo o mai leo la fau. Yes, people, his words to the community of Corinth is ringing loud to you and I today because we have been called and we are in call. Then he says, if anyone is in Christ, which we are in Christ, we are a new creation. The old has passed and the new has come. God is calling. God wants us to be instruments for his kingdom. O le tu alalo whaiwhi au, wha umailana launga, o wani tātou me lea le wala ua le tua. O wani me lea le wala ua le tua. He wants to use all of us for his greater purpose. Amene. Tātou pese, ina pese lima, o sau ni e lau whai pese.
Tātou au whanga koto le ni tai au. O le ngata i le tātou wharamolongo i a whionga tō laulaua le tua. Ana tātou o mai fo i utuvai. Utuvai le vai puna le tua. O le na sa whaauti ai le soifua no nāro pele. O le o tō sila mai. Ia le awa mātou i oina sakalametu pa ia. Au le lau ai pa ia le tātou tua. Ai le ia lo atu la le fa moe me le tau lunga le tātou sa le. Le ia le fa moe atu se kisiri fa pe. Fa mata o tala whengai tā ua ma le nei fa wa. Fa mata o anga tonu ea i tā ua ma le nei tu noa le tuo fa alia i lona alo pele. E ala i lona tino ma le toto. Are you even worthy to partake in God's holy communion? Sei tātou tālu le whātua se. Mo mātou o whoftai le nei tu lao le aso. Sa whape nāna ti mata le upenga le tūmaru i tawina i mātou i lono whamanatuina. O le mātou ola wala au. O mātou ato tōma wha maoni iai, o mātou whatarele. Ao le nea o le nāwala au. O lo o ngātou tonu ai le tua, rao ai pa i o lau whio.
Awa o le walaau, o lo wha au ngā tonu ia Iesu Keriso, o le mataisili o le ngāpenga. Ai le i mātou alo atu la le tua mo le talia ina, o le toto ma le tino, a le li o le ola. Siringia lawa i le tangata, ma lafo i le roloto, o tala whea ngai e i mātou, ma le nei whanua. Te mātou whato ese, mātou whato ese. O mātou māsiasi le i whonga, a wāua whale tonu le ngā ruenga, ono le tangata whailoto. Wa le mawhai na mātou tau sisi le wha mauni, i le whaatino ina o mātou kiute. O le ala le tua mātou wha maulalo, maifo i lau pio, a lo whangia le tua, ma wha ma ngalo i mātou. Ona sa ngā iai le ie, i le lau ai pa iha, a wai ma manu, e pa iha. Ta ma, wha ofu i mātou i lo ma manu. A wina mai lo pa ia, ina ia mātou lo ngona ai, e wina whatau waa, ai whapa ia i nai mai mātou. Whau penga ina lau au whainga nuenga tofu, maula manatu, maula mātou malosi, ai meso lea nganga e wha maurana, e tau tua i nai lau whina. O la whanau la sauni malona talia ina, whapena le tuona whapa ia, ma whamanuia i le lato uma. Whamanuia ma whapa ia le tua i le elemeni. O leo o saunia ma tapena whapine to anga na o whenga duenga ti akonu. Mo le whamanatu ina o lo toto ma le tino. O nei me uma le tua, ia whaialawa ina ia mawalunga i peso vi inga. Ia ai maua iso mātu mapia. Ono Iesu ala tuai le mātu whatu e sena. Ma le mātu whatu wanau mo rau whapa ia ma le awai. Amen. Upua Paulo. Fumai. Ina wa, whaalata ina o, le ata li o le tangata. Na ia tu malele ai o la toluma. Ia ma ta pena le whaatai. Si tia la areto ma tofi o lo tino lea. This is my body that has been broken for your sake and our sake. Yo to fire le nei mea mawhamana tunga i atea o asa umata te aiai. Mai ale tau mawhtaha. Ona ia whali wai leari. Whengaina. Whengaina o saunia. Ale le toto li. Le toto masa. Le tatu o li o Yesu. Awa o aso uma tatu te aiai. Ma feino le nei sakalameta. Tatu te whaino atu pēr le maniu o le tatu o li. Ai le toi a whiu mai o ia. O upu ia conditions ia. Nga o ina i tā ua le apostolo a pau. Au le tala le nei tai au. O leo wa atoa tino tapa. Pēna whaia le nā lawa a fiafi. O le a whapena na tātu sita ulano le tua i le nei tai au. Le talo ina reto. O le a whafonga ina i le tamaya o ti. Ma le tatalo ia i le wainga o le a whafonga ina i le tamā ia li tai au. Au ina mai o tō whingano. Se i mātou tamu whai atu. E sura le anga lei o le tua. E ala i lona whalo alo lea. He tātou te talo. E langona le whatau wā. Ma le māsiasi. E tau le pa i oro usuafa le atua. Ua o se ngose lava e lau sila whanga o mātou tangata. Ai awa ona mātou moli atu le fosa. Ina i mū tele ma mū sai. Le taulanga o le vi inga o le whamanu ma le whane tanga tari fwai tau.
Le tu no lo fal taulanga lea. Ya re lo waru pelo Yesu Kiriso. Le tama fai mai na fata ta oto lie le lama. Na le leo fati ti le fata fai taulanga. Mato ngai ai lo tino pa ia. Le fatusa le tu no lo fa. No o se oli. Ai le mawhai na tau fi ai. Ma losi o lo wanganga pa ia na toi fatuina mai. Leo mato mawai li nei taulanga whaafitai ma le viinga. Lo tino leo le mato talia ina. E whaatusa pa ia Yesu Kiriso. A ia fo ia tu le viinga. Whaamanu ma le whaanitanga. I lawa fio e whaavavau. Whaavavau lava. Matautia la oele tua. Olo fama lo wanga nei le mavae mo I matou. Au feo yai tangata. Matou to turi. Si atu le vinga le whaatai le tua. Oi matou se whanau ang sana. Ningi le totolo walo pele Yesu Kiriso. Ono le tangata. O matou a mio whale tonu le tua. E le mamai alo lo fai a te matou o wina mai lo walo pele. Sa malingi no le toto yuma le sato. E ia mangalo maola le tangata. E le tua. Matou te whaatai o eo le nei asu fau. E o lo fau e au maia. Toto I mamama mangalo ai lau whanau. Via yo e whaavavau. Whaavavau. Whaavavau lama. Amen. Tawa awina. Sa isi tatu tagi fatas.
ni si tiere yo la toluma. La weto mana yo tofi. O la tino le nei tofi e fai no sui o tato. Ia tato fai le nei mea ma fa mana tunga ia te ia. Talia i no fafutai. Ukol tayo, may malamang may balawina. Sisila feel no balawina. Now fa tutuai. This is a problem. Urta balawina there. Ito tuan yun sa kalamita de iyo ito. Dan iya maluwakan fa after iya tiya. We bana waina le bana bawa fu. Mo po ina mai ai rolo na fa mo fu. Wala tungo le tunga vai le tai. Na ma tu o mai mai vai. Na ma te la ina o ma tu o hanga ma ta mata le tau tuaina le ngā wela sa eiri sa ma tu maros. Se fasili. E fa awa wai whai mo duty. And make sure that you are the master.
leo ngolongona le fasilingo le malosi fo waiola fo wa tautua fo wa fo le fatimina le matu parawina na ma au matu wa fai o le tu la fo I he matu ai man puia I matu I lo ngalo so swan ia wa au I me uma matu te fai I le fatimina o le matu parawina mana tua ma le lofa le totele o le matu ai lotu Samoa o le mawhai na poto ai ia whapena le tua na ia ilo whamamuira no wā me le mawhai o le matu tālu le angamo le whawhai o no tino mo le toto ne I saunia mo matu e ala ina Yesu. Amen. Tātou whai o le pesi. Lama whiwhia pai eira o le pesi. O le whiwi o sa wā. Io e tu noa le tua ai e moe o whiwi. Inga le tua.
Ai peitai le tua. Ia e vai ai o la tua. Ma la matu o la fatino. A wala matu la. O le o se sauina e la whanau i le whātua tua. O mātou ofu ta i atu i la ofio. I a wāle ngā gama malona whanau te leina. I whapa ia i le kaurana. Ai e sanga whamanuia. I a i la tōku sauia. Ono Yesu. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Malo Etena Fou. E mai a ame ane vasa. E malume uma i le tua. A oe ale tautai mata pala. Le lewa. Wa elo sai. I manua wa sa fase e ni tai. E nei tai au fou. E hafi fio mai ma le tala mai au. Ma lo fai le faiva. E tapu inga. Tu fatasi le tua. Le ua tini le wha moe. Le sa ta paipu le tai au le ipo le whengenga. Au le ngā luenga sa fitai tunga iai le sunga le toini. Le ua whafafonga no tātunu. Wa le whiau tāua le nei asu. Ma le valawina. Le ngā luenga le tua. Vi ia la le tua le nei tai au. Ma lo le soifua ma lo le whamalolos. Ia le tātunu o ta māma tina mātua. Le au whai ngā luenga o a inga o e asiasi. Ia foi le nei tai au niso tinama mātutua whai o na tātou whai tāpoing. Ia via le anga leila no tāua. Tātou maua le nei tai au fou. Moli le ngang whaatai lau sunga le toina. Ia wale whiau tāua le nei asu ma le tāpinang. E le whai ngō fie. Sa tu ua foi le tātou ngā luenga leo toi foi mai whanua. I le manuia i le lofo le tua. Ma lo whaatai whai o le whaiva. Ia na le whai ngō fie. Te le whatua inga. Ia ele i mamala ngā luenga le li. Ia le na tau whai ai se upo le nei tai au sa mana mai. Whao pēnga ina pēla sunga le toina. Talo pēle nuu. Ia alofo le tua. Whatu tumu. E ta mau ainga whale ngang. Ia wad folo na nupu. Whanau le tua. Mau e ulua matua. Malos. Le tino whasisili le ngang. Ia wale ngā luenga lau whenga iai. Ia le ne aso mo na fufuanga. Ia le tātonu. Anga le leile tua. Te mama tinao whenga i pēma talawai. Ia mese lo le tātou e kānesia. O se orfolanga mo tātonu. Ia mantua le tātou ngā luenga le nei. Sa oro matana tātou whale. Inisio muli le tātou whanua nei. Ia make sure wa. Ta puni uma vai toa ma loka tātou whale. Matana tātou whale pō na pō. Ia ai whamanatu. Tātou nāle tātou ngā luenga le tātou whale ia. Ia te ua Sofia nisio. Au whale tonu le ala. Ia i manuia tātou nu, manuia sunga le toina. Whaftai. Now, teatro se akono, fai mo tātou sui a wāle ne asu. A fo i e pēle bi inga ma le whawhatai le tua, malo le tātou e kālesia, a meise tātou nu lotu.
Ma fo i mai Samoa. Ia wa fo i tūlanga o Fontanga. Le i whaitau ina le leo. Le mamalue o matua, me se fo i le tātou malava. Te le ia le wha mai laelo o ngā se ngase ai le atunu. Was a solo whaafi fo i le wha mai. Sad to say that the drug pandemic on our shores has grown. And it's gotten to a point where it's uncontrollable. Na matu talanoa tangato le maloe o foi tangato le kalesia o la tau sa ili lava se fofo. Pe o le anganga le na. Ioe, o mea tutupu i le atunu. Ia onga tutupu foi fafo i ata tau le larolangi atoa. Matua o pongi mai whanau. O pongi mai whanau. Nei, mamulu atu whanau. I whao so songa ia le to i lalo ai alo ma whanau le tunu. Te talo pe mo Samoa i le whainga talo o whawhia ngai mai ia. Whai o tūlanga whale malo fo i maisi tūlanga whapena. But the drug pandemic it's scary. E leo whai titia to tele wa whaina wa ho o lawe le maliu ma leoti. E le masani e Samoa. Ai au peo le tātou pisiringia. Awal upu pese le te fuatupu me whapea. Ai toa le leila o silsila. Ia mi se foi tātou whafunei Amerika. Ia te poe mai whanau. O pongi mai whanau. O le tu la fo ia whanau. Ai leo wa whalangolongo atu fo i lono manino. Le matungo fie ma le mawalungo le leitai au. Le tonoa fo i la wafionga le ti akono teitai. Ole fono whapapi fo i le anganga whailo le sunga le whailotusi. Ia ua vea lua leo ma fonga. Whai masui le mamalu le tātu tāpo. Inga whaaftetele. Awai le nofo masapsalo i maua tu sai fo i ma whamanuianga tō lau lau. O lea fo i wa. Ma ea fo i la auto whata maswali. I le ngā luenga ma le le whai ngofio le tau singa o le tangata ese. Le ua whaasino i maua. O le tau ngā luenga whai aso uma. E le ngā o le urua i aso saa o le masina. Ai so se mea lava tātou whailoa i ai, e whape nāno o tō wanga le mai. E leo le mātangata ma le mawhaiwhai, a o le tua le na wala au ma tō fia i maua. Le tua, leo e whaafonga, o mā whanongolongo foi, o le ngata i matai lotu. Ai o lava i au mātutua, ta māma o mātina mātutua, o lava i alo ma whanau, o leo o whafola atu o lātu a au. Le tau whaloma, le whaso soa ainga. Ai leo matu mai nei nati e fasino i lau fio e wala mai le mawaiwai ta ma whamanuia. O whaiwaia, o tiute masani ia i e anga le leia i lato. O le ma whamanuia fo i lea mo o te uma. O le ngata o le taulanga o le alofa. Au taulanga uma. Le o tātou whaalongo le sene ia me se fo i lis whamoe moe o le tātou au leo leo. Ia malo whai o le whaiva. O tō manuia le nā. O risi foi leo le malama lama o le tātou wala uina. E ma fola i o tātou lima leo whai atura la o talo na whai whiau. But once you understand in the meaning of your calling, le e whai ngofia me uma. E au mai alawa le tua le aso. Ia ma le wha moe moe. E whai ai. Le ui ei le nei tai au le mawalunga la o tau wha aloalo. Wha aftai tele. Lo fia le nei tai au ina to o ngau la vai. Tātou ia le matai lotu. Ono tele tutu noa. Ai o lo fia lo vai atu le tūlea. Le watu e alala mai tatu tina matua malolo. Ia malu whapefo tina matua ia tu o lo fo iaso le whairua misuk tina. Le fo ilo i nei le whale le tina ia le ia tau matatu uma kawhi, I heard your name. Ia matatu uma. Le malo lava. Whaaftai le manatu mai le tatu e kale si. This is ours. O tatu ngan wenga lea. Ai leo o tō manatu mai le neita e au tātou whaiwha tasi le taulanga. Ia e o mai foi e le inofo nofo. O le mātou te talo i a whamanuia masanganga le leile tua. Ia wale ne yaso i kāle sia na usau no le ofisa. Whamuli mai. Whamuli mai se i avatu si tō whala inga le mamalu le laulau. Ia le nau avatu foi le whamoe moe le mawhtanga tina. Ia wale ne yaso malona wha ngā solonga. O nei forfolanga mo le vai aso mamua. Ia i o mai le lotu. Se whaamele mole, e au ke longonga e kofi e whaaiwa uma, ai o mai mo mole loku.
o mai e tāpua, i wha mua le mea te tauna wha mua, o mai uma le lotu, o le tātou tūta mala le tātou whaiva, ma le tātou ola wa wala wina. Ia manuia le neiva yasu, wha aftaiti a kono mo le mātungo fia o le whale o le tua, sila i le tua, wha manuia tua i fo i le tua, au whai pese wha aftai, wha malolosi le tātou ngā ruenga, ia i me se i fo i le saunanga le ofisa, ia, o mai tātou tā whawhau, i le tātou whaangatama tai au pe a maua ma talo whea ngai ma fufuanga, ia e sosani ai le tū i tino ma le whafo, a le tātou ngā ruenga, o le a tātou whai o le sauninga i le tatalo, au walava, a wale o se mea whaasino ia i mātou le viinga. A tuli vai atu i lau a fio ma whaafo i le whaanetanga, ma le whaamalo. Ana le se no e tama, e le maua le nei mātou mo fie. Whaafu i mātou le tua i o whaamanuianga. A ie malu pui pui le nei vai aso mo lana sāwalinga. Tausi i mātou i lau lava whaamaoni, ma e leo leo ina le mātou lu whafo ma le mātou tu e fo i mai. Whao ngā ina pēla mātou wola le lātou soifua, a wale ngā ruenga. Pule oe, a o mātou muri muri tai atu. Ia tu mau mai e mātou ma lau whana ume le lalolangi, le manuia ma le file mua oe le tua le mātou te maha. Le alofo Iesu ke viso le mātou whaola, a o le mafutanga le motu sia ma lau lava ngā ngapa ia, nei mātai au se i oe le whaavavau. Whaavavau lava. Amen.